Anjo. Ama mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu samwa. Yansa kene numre yesini se okosutwa ese bibifuo mo. Ya baba ji abubom se gegraw ede amawo na busuansem nyina da. Efri apoya mantam no emwachem abuabo. Baby yetie ayakua kuma studios. Akua kuma batampani studio na yetia. Ye baba chone sra ene abasa ede ama wene so ye jumbo sunda toso adiasa ewa fimpinu ene aduonu baako aduonu miensa emuo Ghana de shemamba ene fiada enumrei eye fiada moso boja ye freaky funky Friday Kasiebo na de wubatia bi anese owura bi ewa PNC amanyokuo ni mwose aban we no dia asafata noan wonyade ye ni beye ewasen no fo no sia wasen no tabatro ne wonsansama mrahye badwani bi enso dia tudwo ekire mu sa afei no my Ghana kebi mami kebi amamuo no eye adwuma sanso ana aya owura mi sata ya wonya ni ba bi kro ne yire adinsem bia ba betudwa sa Ghana benja ahenie ehun nsem de na ne bote panso kan ani kun se hwan amanga adwia wodwen abusuana aye fiadanti aye freaky franky Friday aduni senya na chose baby atadi ni na watwin Sunday ni gidinsem bebre na nsem pay one sem parent abusua ana fiadan ya ubeti bia wani gidie Kasiemo eni se abrantie bia eba no enwom tro wa akwadare wo mpa wa hyase enche so nenwom esofo mpa na agita wojira musa wanu ntraso suku nu mfishia miensantem wade kwa maku enum sanso ana sabu from black rasta to say sa akwadie oye fake capital F ne sadia na shatawale wanu sisa wabonwom na abusia enyum ne edin adaso ni chorus no esawaso ene wo kachire Ghana de semamba ene anumre di achi ewo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atwoya kase obehu si agigi adamu guess na wo de wadwenche na guo no mo adwenche kro no 0594841044 0594841044 my yafa seda Emma Jubilee Hospital afei Empress Empire and Pap wanu so na nwumrei waso yasne sika afem gas nwumrei ya wakenkan for me din ene mame akua janewa mene afia ampofowa afei Ghana de semamba ma yanjibre embubu yansa mawure ni nyina mu se gegra ya tinitini ya pom na Kasiebo no ya tesemu se Ahenkan FM Kani Secretary General Secretary Kane Adema People's National Convention Party PNC amanyokuo no aye owura Atik Mohammed wowura dinsem bi atudwa ya wobo mane ekire mu se anya no wawa baako se ani pipifuo kwadi ntwopoto awase no ofo no ye nyina de ye ni ko twura wisi ahwene sentem wo fili gadochi ahunu sa ani pipifuo di ntwo ani di sini onimonyafo jachi kwesi na anu ada Supreme Court share seka yenyi ni di every parliament fuo dwubadie no omunkra tamu no papai anase no afofo sanso ahwejame anim ato aba adiama ne se okafuo didi etisamuso okafuo didi anemu nidi na yanso wamuamuso ombetua ye ho aka no yanso yanfo ekokromotima wo se mo de mu kwagigi lo na mosokafuo didi na ma betu sika na gumu de aya election enti de ono de awosikafuo nidi nti wode ka wo betua no ye beto amane nti ampa ni ampa ani pipi fuwa ya tu abani wie na hwehwe wamadi ntwopoto ho ya de samusa chama wuntubi na pamfo ya bomu tututuo sa naja ya de pamu wa mu fira senofo na chese chinya katamanso wadi enkunim no fofram na uhwe onimonyafo jachi kwesi nkunim a wadi ye ewa senof ba election ni mu a enya ba ku na enya mieri na enya 100 bio
5,000 empimu numu kwa no de twe chasopoku na ngasa no next time won hu pani obaje ne bag de wadi kan yo ye ne dan tuam ni ka pa kwa wenche boto ba ko digare boto ba ko obua untimi nto pani na yesi pani de one ne ba ku na so widiem ubete gegra akora ke to ampa ba bi ntra enti sabi papa ana jaji kwesi wo ye chasopoku awase nofo na abusua ansa na se nofo abadro bekoso yi ana owura Atik Mohammed kire se yehunu se nkofo bi so mu yi akwan nyankofo bi omudi ehu APP fo no a wo mu so mu yi akwan fu ada wo no matete apansam se kontebe na nana mabre so APP fo ankwa ya mote se by election no ana je so mu se mu kuku ni omkeka ekwa gu ho no mu atese contractor fo wo mu ye dan no ani wamu esi clinic bi kwa mu si adulante no mu ya kwan na wanu mo ya astrotef na chese bachire na no mo no ure chese saade na akwaso okrom ha no wose ejai prekope at once by force wose ejai sa enya ya ebedi ya upa na wo kire se de kwaso so asenofo no ehwe nyame ani ma to aba no etia eni pipifo no ekire se nkofo ebre wo krom ha ekire se komo de nkofo ti omo hwe komo ade wo muyam eno omo hwe ho ade to aba ne se wom etutia eni pipifo owura Atik Mohammed kire mu a ebebe mu etese mu se MPP fo pesa fimpunu ni aduro na abato no wono mu break etibu watwini mu se gwa sakwada bone atopa wa yase dia enya wo mu hwe ye pa toto omo nioma ye na wetre sami puoi yo amamu boni ya atete apansa ma awie samu akoni aduya no so mu di break 8 ne dia ne wo meti wo mani no mo anka so mo nan ene omusisi na abubuo 8 no mu nyampo ene o mabu no omusisi chama huntumi mo nan no ebegodo enti so mo peso bu break 8 ne pa dia ene o munya adwumade no se na nado dan kwaku for da mamuo no anu ankasa kram ni bia ka se ampa ye wobre emu odimu na nado nankasa je atum se ahoyehia bremu akwawe bremu ne ye wode a ene o monkeka ni o mansia ni na so mankeka ni o mansia ni asani ekoso ase nofo a emfa ho ne ekwan yo mkoyiye emfa ho ne astrotef emfa ho ne sika twetwiri die ho ha ya wo mutugu mu checha 300 200 nyina chi kofo etuti a wo no e wo se ka bibi kira wo se wo mo ntoto mo nyoma ye so ma ntoto mo nyoma ye dia 2024 ba fo mo se ohwimre wo se ebraso se sa vote ban ye tu sika gum e de akoto aba ye tu sika gum e de akoto aba no wo mo hwere wo mu nyai no wo se de e na hikura wa manyosem ne nya atwom a e wa manyofo ni bia fo ne se enka de koso wase no fi enka MPP fo wi ni ya enko mo mbekirechem so mu tuatua sika o kwa meka so madwuma den o ye de boy homaden track record ehwa ahwan won beka ne de na won ebuba wo mo a na fe blame games abem we na koye we ana we na koye propaganda ana we na koche ska we koche walenti boot e koche fertilizer enti wase amanyofo su ban omde ti kromwa no time papa nyankopon so wo hwe so de abu o matan a ko mu nyina bonfire ejem se sram. Look, this is a wake-up call. And indeed, it must be a wake-up call. The MPP has a lot to do going forward. So, 2024, and they really want to win. There is a lot of work to do. Party members, it tells you internally, there is some disquiet, there is some uneasiness. The other issue is Ghanaians generally are unhappy at this point. Because Sagana for any India, Obi Kokan, any propaganda. We are in hard times. And hard
times here, any munanenam, when the economy is tight, nobody's excited, nobody's happy. And the unhappy Ghanaians show more unhappiness on the ballot. As if and say, you may take them for granted, thinking, say, sebi, you, Mr. Mika, omun niminyansa. Na edru abatuo, yakan timer. Now I be yen yomaba kumi be to confuse them into thinking, say, oh, yeah, the punto neighbor. And this is a practice that has been ongoing for some time now. Edru abatuo timer, yet me the machines in abe good so. Omuye ya na omabe some machines. Omuye ya. Oh, amu biempo. Me de me na matria. Ekra na ekono MPP for omo ko da. Eti amanyofo su benya MPP for nkwa any DC for so de omo so ka ho bi. Omo so yesuro mu je mfitem. Nipa wuti ni nkai aya kane chorofo pani adema People's National Convention Party PNC amanyokuo no Owura Atik Mohammed. Abatuane ene wamo kraneba ani ekwane ne nyasem ketewa ani womani briye pepa NPP ni andisi amayokuo ni sukoko wiase no mu kire mu sai dada na ene wamo pe genti dada wamo so edo panti so wamo betu abane pa di ama NPP amayokuo no wam se bi nsida woni monyamfo James Jachikwaisen wonwan wamo to aneso ebi mu kra kire mu se penino ebra no wanyamra sebedwani kra ne mpumtuo ase not abato ampeso na wobon ho modin ye banya sabre ya wadi kai womadi ka to abama ne semra sebedwani na wasase aprim mpumtuo na ni wamu bayi ni wamu sesete wano akọ mra sebedwefie wonkosi wamanai mu prim mpumtuo ema wono na abato yi wonsensama na mra sebedwani a wawa enya so tuom abato ampeso Dr. Adoma Kukisi wanu so di atudwa wachira musasa ne ye peja kosro ase not abatwe wasi ye peja kosro mani be ye hu ha ewia esia no ane chese ye jai to form say bra aponche ntokwa esro ne form wasi sa pepepe ana abatwa ne ekwakwa ye na wachira manu wachira se sane Ghana fo ye sifa ma abatwa ne eso na mayokwa kasie mienu NDC ni MPP wo mukọ gu na tse utifie kra na oyam hihye wo muhwe se ne niam akwana na ayam hihye wo mpaso ni nyina achi no asumdwe ma papa akoso empo ansana wo mo beto aba no ene abato ne awie ya ni na achi nyina wasi asumdwe pa na ekoso na asumdwe susu de ekoso se ya na afabia no wo man Ghana ana etimi adi nkunim afensu wo kire mu se abato ekoso wo asenot no ene ededi pefe esa kebi mami kebia mamu a wo man Ghana ye de boye ho asafo hene ye ditu ye ho ene ya kasaba akumienu kebi mami kebi miansa ne nan kebi mami kebi no wasi abato ekoso wo asenot na no brade ededi pefe se sa kebi mami kebi amamu no enye sese bio ye de boye ho asafo hene kekedebom ye ntiase ye papa entiase afa kebi mami kebi amamu no wasi akodare wo man kunkuru Ghana mu ene kranti wo betimi asanso agina so asisi popi eze wasrepa sani asenot abato ne ye amayuku a wodron wo munya omo entiase esati kebi mami kebi amamu ase no wasi wo hwe nim sasa pepepe na bekoso afimpinu ane aduonu enan no enkofo wo ha wo yele bia mre wo man Ghana afimpinu ni aduonu na ya bato so wasi amayoku a wodro wo man kunkuru Ghana mu nyina wo bia ni abre ezo se ani bra ensoja ne ehia ne se wo man Ghana ye betimi adi nkunim wo man ni so bedi nkunim a agisa asumdwe popi eso atimi abem enunti wo gina so na ne amayoku a wodro ni nyina ene NPP amayoku NDC amayoku emu mpenifuo mrashebedwafio afu a wodro amampenifuo a wodro wo mu kokopie mu wo eni tiri ne akuku dana na ne motena konwa awomdu o mani monyam no omunimdie ekokota abato ekoso ewa asenot so waka enya de electoral commission wo beyi ne afri mu bie wase wo mu nyina no wo bo ma baso ye papa se suban ane ne ya wo mu eda ne di no enoa ne ehia wo man mu kabi mami kabi amamo so betu mpon a ejina sa suban ane ne ya krona eso. We knew that it would be tough. This was a good sports show, and in fact I must say that this was a very beautiful, I mean, I saw a student kid here in Ken Hagen. I saw some of the
different party, activists engaging others. And this is at best what I'm hoping that 2024, when we're doing this election, and this is how it should be. No fatalities, zero fighting, and then results come out. And as it is, I really think that our democracy is maturing, and I must commend all party members, the members of parliament that went there, rank and file from grassroots, all the way up. Chief of staff was there, the president was there, vice president, everybody. Abusiani ayamra sebejenia wawa enya sotrom abatuo empeswaso Dr. Adomanko Kisi. Abusia mayanko yanim ewa anumre nonsia Ahenkan Kasiebo no emu. Na yabeka ya nyumbi by MP NDC fo eto nyum na MPP fo so etwa nyum. Ye kwa abatuo bia so ene MPP fo etwa nyum pa. Na NDC fo etwa no etwa na nyum ba kwa hete pa yo na apo. Mama onapo. Mame emisata Pakwesi emisata mama mama onapo meni afa kameto mamo ni anyum kro ya sa na si kro ya na to sa anyum ana nyono a sa na si we ni nyum bia hit na sa mama onapo na sa time no eja mahama na bedi akire ya wone no epem eye owura Pakwesi emisa ata na papai akwan wudro fa so papai etoye ewo 2018 ni mu no na asefim ye papa na wo mo se papai osoya na pa bia ja otenetene na pomu a 37 military hospital eho ena papai ekoje mu kra na ja okoje mu nyina ne se yasin wo otenetene na pom Air Force gym bi ena ja omo ya tenetene omra pom tenetene de bia ya de a wo ya na pa bia training ya wo ye na sada ne de obi nim de ba papai ebuhwe ya dacha military hospital krana na 37 hod krana na papai to na nan mo wonse do na chese ebe ya awra ho sampa ewo on mind tiaseman Ghana mu 29th June 2018 ena sa awrahusem we esi ya dache so free mu no endra ene afe emfie makomakunum na chese asefim ye pa na menka manfo ya ode na nso enya abanesa na papa ya meka ne wasem na oye mampani abedi akire edema eni disi amanyoko sa abre no so John Ramani Mahama na bedi akire eno no na ne ho kafo ena aba bonten mekire papa akwasi emisa atabanya ne ba bi kwa no ye vice president kane de ma eni disi amanyoko no ne yire ne twotwo mutwo aba abonten Mrs Matilda emisa ata waba bonten ade ahinta sembi aba batu dwa se enroda ene enfie poli nu ani ku etwa na chi ehwe ban enu ntimami ade aba batu dwa ya wo kirem se ono de owari ni ku no ene de kura cha aduane etino no so yo ba wo suro pa ne politics se ne mu nsam sitie ne de na ajeje kono enti one de no da bia wo sini ku kon so papa resign adwuma no fatuo vice president in many biem fatuo so kan twa feto papa abubu enuati maduane bia gunitim ti wase ne ku wo kan ne ku afi no kra ana wia kete kataban asuomu wo ka kire ne sa papa me se resign yotom nanso ne ku afi ni baku sei ento so otokoso aka kire ne se adwuma no wa ya se vice president ani amanyosam no wa ye no ono ne yere no nani nje ho
one shana wonyai second lady sabre no woso wo kan ani ku anya ntia ne agya oja ne pema no na woso oja ne pema no hunu safe ni ku eya dwuma ni ye pa ebo no homoden ya chese on mind yaseman Ghana sabre no na chese wo keka nioma ebomu a keka nioma bomu sabre no so na ono ena ye pani a woda economic management team ano ewo Ghana man pende da John Dramani Mahama abreso enti na papa no se oja ne hawo no na wo bon homoden pa fedie chese enwoma na ekokokoko so no na chese ekoyie pandi afi wase atwa U10 sa kwa me kan so one resign dia ene ma minhye ni nkran mom enti ene ofirase sa afi wo hye ni nkran kakrakra enti ohun sa afi de ni ku ba bia wonam no afi wo ye duru soro ho no chese ototo Ghana sikasem ye oni NDC fo da chese omo ke kanioma bomu a pressure Ghana fo be free ahoyehia ani ohia buburo emu enti wo hunu se eni pankasa no se uye bibia na se ya de papa wo se wo hye ni nkran na nipa no enya enantuo papa bi gina so no so wo ya de ani ye na wotie wo so nkran hya na wo betimi akona nim ye papa watu ane samsu biamu a na wo kire mi se ono de osua free ni ku ane sana ni ku no yokodro honhom kura no enwenta so honhom kura ne papa sadia no kase wo ya na wonye nwie ya one hwan kwaka wontie ade sadia no ya wie ma wahunu ensunsuan so papa enti eno ne ade a wode fini ku pa ya wo kai ni ku se biribi atwam anu ogu ni so ase won resign papa yi an resign bon homode ama Ghana sikasam ne ade nyina ekoyie enti wo se wo jani ku akukuduro ni ku ewenta so honhom a woni mu no agina so atu Ghana ni bia afo se wo interest o wa rehemu ewo do ewo bibi mu a hwe na ya saade ni ye papa na emo obi anteto emo obi ankase o ade na nyaye ema abambuansem bia antwintwan wakwam na abambuansem ni bo ma utia ewuam tim ene de woko. But after I said that, I realized that, but if he pulls out, who will say the kind of things he's saying? So he should be there, even if he's not listened to, say it and make the difference. I believe that even if you are the only person who's doing the right thing in a place, not just politics, anywhere, you are the only person, don't be discouraged. Stay there and do the right thing, say the right thing, make a difference, and it will impact. Even if it impacts on one person, you've done your job. Tiasi di mpa yasi ahunyane binini o. Ebini obu akra ni ku ewu a na ni ku tene so no awi akra no obon parade papa ifa no ko erade misra wa twene koma me erade twene ko no watete wode ma samu tete me erade onhwe ni mo anhwe ba papa ifa no ko babon pa ye tia ni ku no a mo ko ba ma mi utim se ni ku no ehwa se 5 years ni o ni ku hwa sam da na koma so a ma chese enya asem kuma woguswa woni ku ho adwen woni tirim a wo hwe ni ku abrabo so edi tu emabunu eni obi biafo enti mema ya mo so mo nchira kan die honhom kakra wo fie wai edwama na yeye enasa wo obi anka wa chira sempo 5 years second nkene kama mi wa franto mafufuo ya nkuko buta ni ku ho asem cross chira ma mensin wawu enso mami wanya ne sesanse ni kunti ase no no yesu tie ma no na chese ne nuoma dedam ti wahunu bi eka akire me ene wa wutie Kasiebo yi nipa wuti ni nkan mampania be de akira wanya ne ba bi ekọ pa kwasi amisata ne yire ya wonde waka asase so ena busua yete ne nkan Mrs Matilda emisa ata Nyakopon fa ne kra ensie ye dachi bia no dachi ubekwa koshia na say oh say yakoye ni pay die enye sesi asem entana meka dachi enye sesi akura ye dachi na say yo dachi kra dachi echiri ni dachi echiri mpenfo papa That's tono. Tanu bi na aka. Ai. Echire. Enu akola bi sa obu mi be ofie.
na obu bena say ka simpenifo say ondo simpenifo papa na bisa say na mpenifo papa o sin ono ne maami ye penin nti ne maami papa mu no ye mpenifo papa nti mpenifo papa say we na ya yesuta nti mpenifo papa nti dachi papa ase dan dachi papa papa me ameka say dachi na meka ne ne dachi papa dachi okay ne papa penin no echiri ho ye behia na obehia oh okay ya Christopher dear misro pacho enye sisi ya eni de Yakobon kwa sisi apo de Yakobon te ase on te ase puti mambisa se obese okọ heaven na obese okọ heaven unze hunam we si de entimi fan me enye heaven asem na meka da bese oti ase so de ase ehu ujuju o da bi edan ya enso dachi bi hey Adam and Eve for man yadio Adam and Eve oma hanipa sa Adam and Eve no nke ya chi na ho oma hanipa o enka ya nyia na ka ayira oma hanipa o ya so nim kura wona is ka enim bon kadi enim an marriage as well as date ya so ye boni stress emu how ni atetin Adam and Eve do want o man try o man nya de Adam and Eve ntiana o da aje o soro ahomache kwa ya adwuma na kewen ke nya ne nam edin tro mu o na ki eti nyo maybe di ya ni jata ayi sebo omunyina ye nyina na ke nyina I don't care life just obi anhye hwe apple ba ko pe apple ba ko pe mehwe ne uso udakura wona ahomachi ko na kohwe ne obi samfifre enu ko de nya wasada na wa dwese adaka na wasa koso da ye bi wenya ngunguna wenya Adam and Eve adaroma ye da mase to mo ma ye blessese ka heaven hell ni ho heaven nya so ke nam robetro am say edin tro mu hwa ka yen satade ampo naked kakob na costume nemu na ebu adongbe na ebu adongbe abusiama yenija abusiama yeni eja ene ye fiade nti edu fiada sei ni dia na te se bebia tidinsa na Empress Empire and Pap ene wu di dwumedie bia sei ye yiyo na wo ye abedintuo ayefro empomo akasamo amadwu so mo keka mo sas na mo ahie mu na ene edi eja ni besu ase mu akasamo kura no mu hie mu kura na wo se ensuo apumtuo bia ni nsuo ni ase a ensipi ebisa de obi be kasa nimri mu be wo benu nsuo obi be didi wo benu nsuo ahwekra na adwane akwakotu obi ni nyina ye nsuo kro ya enti wo di dwumedie bi na ensuo ni ase a hu se dwumedie na wo die no ensipi ensa susu nsita enti Empress Empire and Pap Abba was a nsuo ahodo ni nyina ene awake mineral water bottle water no awake mineral water obenye bia nu bi na wo pa kwa ene nya wo pedudu opa bia obenye bi na wo di aba bedu djuma afeso ba ne an mineral water ene so obenye bia ene nsuo ahodo ni nyina ba ne bottle mu nsuo na ahodo ni nyina awake mineral water wo ho an mineral water bela kwa wo mu nyina tietia slim fit wo ntinya wo pa bia no okọ Empress Empire obenya ensuo ni ebie na wo mu nsuo no wo mu ye ne ho sa ni obi wo ho okoto ni bebre wo kotu abeton wo kwa wo de bema wo afesusu retail makoma no so wo kwa Empress Pub Empire ho so benya ni nyina ebie na enye nsuo nko a eba ne ensa soso ani ensa hudo ni nyina Empress Empire wo bi obi wo simi de me pensa den
ensaden ane ebi wo alcoholic ni nyina no wo benya bi e wo afei non alcoholic drinks so ensa doko ne ensa doko nso de edosu se ya gumu a wo kwa wo benya bi ba ne ensaden ani nyina wo benya bi e wo Empress Empire na edu kwesi ada bia so a wamu eye omutuo special nyasam kitenti kwesi ada obi wo wa watifie na ne kwesi ada bia wa ne yere ne ma wamu tifie ntenya di kwesi ada na nkola no wamu nwenwen ebise kwesi ada dada nkọ ejuma dada susu nkọ ejuma ye hyedem saa ye tifie ye nkọ bebia papa kwesi ada bi wo ha na wo ne enkwada no ene ma menimu apie makohwe mani so ade kakra wo makote shine efe shine so na makwa tibi makwa mountain so akohwa ade enu kura ba ne sa wo eye ma edo a ewe abusuani mu odo a ewe abusuani mu ensage now odi nkwala ni pie maame wodi oma ni pie na ne mo hwa mountain so about mu sa abusua no odo na ewe mu no akwa another level akwa nanim foforo ene mu tena fie kakra dakru bi wono mo pie na makwa akohwa mani so Empress Empire Sunday bia kwesi ade bia no wo ye omutuo special na Empress Empire and Pap ni edikai no Empress Empire no was Sunny Star Plaza ewa achim odan aboabo kwantempo ne so a ana wonum ewo Sunny Star Plaza ni abansoro spa na ne womo so ewo afei womo pap no so A2 pap eno ewo odan New Town enka ni baby ana always sport ne ewo no baby ana always sport ne won ewa ana A2 pap enso ewo enu ntini wudru wa ni omuto special tuatua so ani gie ne nyom na wakwa akotena na tse wadwojo ho kakra na watwemu ni nyina be adwuma san du baby a wasa ni pedua no enso je na home enu an A2 pap oda New Town enka ni always sport no ewa na ewo echechemu bi asimi die ya na so wo pe nsuo no wo pensani bi wudi kodi apunto bi afre Empress Empire and Pap ewo mai so 0241456669 0241456669 Jubilee Hospital aya bia wo kwa no mo so kwade ayarehwa wo mu gina so tenten pa pre won kwa ede amawo enu ntimi srewa yade bia etete wo ye krankro no kwa won bete ne te afri ode amawo lab wo ho etinya fe na ya ba tonkra te kwa ha na kwa ye lab da bi omo wo lab technicians won mo behwe junsom bibia pese ye bia hunu ahinta no wamu bepa ho ntoma ede amawo nam lab dwumadie so pharmacy wo no mo enura bomma se denti yade no yehu ani apahu aduro wo ha ede ama waso ano ayi afiri ho oba wo fa yafu antenenta no ko Jubilee Hospital na empanifu a wo ho no mo nim yafunu hu nsenkaye no enfo mo nsanto tototo so ndadan wa mabre no so Nyankopon enso wasundwem ayaresafo ni awrade nti Nyankopon be form so asoe oba wa fa yafunu pesa ogun sakura no oba pekasa kwada bo da yafu obebie na no saati mu zakwawe wanko BBC obeko Ahenkan FM enti ubehunu akra ne bobre pa se wo movie sakra ni tia form ya wie se ne nsare nyina form se ne nan nyina form so mo yenta fo so ye ba so ye be ma ultrasound machine no ena ebechro ni nyina bi ewo Jubilee Hospital wa fa yafu awia wo akwada ne nye abatu asasi so no nye no nkwa unwie postnantal care ho akra no ye kwacheki ni mudro na didiem ne nantiem ne sefifrem ne enkyerɛkyerɛ bi ewom bi a wasakra no ye de ma wo maame no na wonso de efa so hwa akra no yie no na akra no nyi ahoɔden mu no ni nyina postnantal care no